Te perlok untuk kesingan pen iya ya kena jaka hang ne hasnong jungi mo kena kadai ka snong molang ren pengikut ulum jenru te pilak pen sakhi ya kena video karena kajing internet jong kena snong te hibru kelebun ladap semam hang ne ulum dengan sepen iya te page kena video hadu bakut kenang bapin tip bat bapin ui mo te kuble shibun ipi pet ki jaga ke internet ham mo la ni ih ne de pet ngan pen ip wow ke internet bahap len baik baik kini gini hala jong kamera kali ya say la pani ing to mo to to dengan pen ip mo Nah, kenapa? No, Islam. Clear. Chúng tôi là mỹ sĩ mo không internet Halo guys. Nasi khmat ndiat kami bimo kam kena pej tomo te kini perlok bayawan wan ya up mani sundur te kile ya ready lupa lagi kamera mo te ngapat nge-sharing tentang video ne te pila pej mo kan peli fi sodong mo pej daki hajar ngut ke don ne mo
ให้ทำอะไรก่อน Te perlu kubeli sibun ba film pe chadu bakut jong kana ke video to kubeli sibun mo